iDemocratic Alliance yendlale imfuno zayo zekhabhinethi encwadini eyitholele unobhalazo belele we-ANC kanti i-ANC ithi akusimoya omuhle wokukhulumisana loyo. Ngithi ngijonga phambili ngibone itraka bhekane ne-taxi afike yadudula itaxi ayifaka emazenkeni. Abantu abalithumi baphelele endleleni yeDelmas eMpumalanga abama-23 bagijinyiselwa esibhedlela. Kuyasithokozisa ukuthi sibuye sihlanganiswe izindaba zesiNdebele godu ku-SABC 1 lotshani isitshaba sikaMusiko Mhlanga. Usihlalo we-DA uHelen Zille uhlolele unobhalazo mbelele we-ANC ufikile mbalula incwadi izolo etshoko bona isibawo sabo esibalungana nengikhundla ezikukhabhinethi siyazwakala bona bafuna i-DA ibe nabajameli bamahlangothi wonke kukhabhinethi. Uzile uthi kezinye zemfuno zayo iDA ithi isikhundla sesekela likaMengameli welizwe kufanele sibe ngese-DA nangabe lokho akukhonakali abangakwamukela sikhundla sokuthi ilunga labo libe ngungqongqothe ofisini kaMengameli bathathe nengikhundla zokuba masekela kaNgqongqothe wezemali. Incwadi etlolwe nguZile godu ithi ezinye ingikhundla zikahulumende abangathanda ukuziphatha ngesokuba ngungqongqothe wezenjiwa zenthuthi zendaba zangekhaya zemsebenzi yomphakathi nomnyango wezefundo ephakemeko. Ayipheleli lapho iDA ithi ingathanda nokuphatha umnyango wezobudlelwano bamazwe ngamazwe kunye nomnyango wezokuthindana. Kanti ke ithi kileyo iminyango efuna ukuyiphatha kufanele amalunga wayo abe masekela kiyo iminyango leyo ngaphandle komnyango wezemali. Bekube nje zilithumi inhlangano ezijoyine uhulumende wokubusa ngokuhlanganyela nanje ke kusalindelwe ukumenyezelwa kwekhabhinethi etsha nguMengameli Cyril Ramaphosa. Indaba nasenjalo i-ANC ikhulume ngamagama abukhali izwakalisa ukuthwenyeka ngalokho ekubize ngokuthi ngezinye inhlangano zepolitiki ezenza imfundo ezingazwakaliko kubabika indaba zengikhundla ezithileko zekhabhinethi. Inhlangano le igandelele lokuthi nguMengameli welizwe yedwa onelizwi lokugcina ngengikhundla zekhabhinethi nokuthi wenyula abani. ANC ivezile ukuthi ezinye inhlangano azikhulumi ngomoya omuhle kunalokho zigijimela embikindabeni ziyokuveza imfuno zazo khona. Nanyana i-ANC ingakhange ifumana amavoti eneleko bona ingabusa iyodwa kodwa isese nehlangothi elikhulu lamavoti kulandele iDA nge-87%, iMK nge-87%, nge-IFP ngenhlalo ezili-17 mahlangana nezinye. Kanti njengoba kubonakala ingasuthi kuyachuba sibize umhleli wendaba zepolitiki onelwazi elinabileke ngezepolitiki njengoba naye athoma ambika indaba nje ngaphambili kokuthi angene esikhundleni sakhe. Mzondile Mpethe sakwamukela endabeni zethu zesiNdebele. Sibamukele sibikelele nababukeli. Kutsho ukuthini lokho esikubonako ngoba abantu balinde ngamehlo abufu. Njoba usuzwileke futhi usubekile eqaleni ukuthi iDA ikuvezile ukuthi yona ingafisa ukuba neyikhundla engakanani kodwa ke uma uzobheka incwadi ebhalwe umongameli incwadi umongameli njalo ngeviki ngomsombuluko uyayibhala incwadi lapho esitshela khona ukuthi ufisa ukuthi kwenzekeni izwe likuphi izwe liyakuphi. Enye izinto umongameli Ramaphosa ayishilo ukuthi akungabi khona ukujaha izikhundla kodwa ke akube ukuthi abantu baseNingizimu Afrika yini ezobasebenzela akubekwe yona kuqala izikhundla izolandela. Kodwa ke sizokhumbula ukuthi iDA yenza lokhu phela nje kusaxoxwa nayo inesifiso sokuthi njengoba izoba ingxenye yehulumeni ubambiswano lokuthiwa Government of National Unity naye kube khona igalelo ekwazi ukuthi ilibeke ingakho yenze njena. Kodwa ke emva kwezingxoxo esaziyo futhi ukuthi namhlanje umongameli Ramaphosa uye wahlangana nomholi we-DA uJohn Steenhuisen. Ngiyacabanga ukuthi kuzoba khona bazovumelana ngakho ngoba phela akuzona kuphela izikhundla okudingeka ukuthi ke zinqume ukuthi elohulumeni uyakheka noma akakheki. I-ANC ithi nguMengameli ekufuze azikhethele. Iyapi le ndaba nasele nje? Uzokhumbula phela Cedric ukuthi umongameli Ramaphosa njengamanje uyena onamandla onke umbuso ngoba esegcotshiwe ngokusemthethweni wakhethwa eParliament ngeviki ledlule
kwase kuthi ke ngolwesithathu lesiphuma kulo wabeke esiba umongameli wezwe. Uma ngabe umongameli egcotshwa kabusha ke uhulumeni usuke ekhona uya nongqongqoshe bayaphela, okusho ukuthi njengamanje umuntu onamandla onke umongameli Ramaphosa. Ukusho ukuthini ke na lokho? Umthetho sisekelo wethu ucacisa kahle ukuthi umongameli kuphela onelungelo lokuqoka abantu abazongena ku cabinet yakhe. Yingakho iANC iphinda ikusho lokho ukuthi naphezulu ukuthi kuyaxoxa kuyaboniswana, akusho ukuthi bazombonisa ukuthi akakhethe bani, ukuthi nje bemfake indlebe bembonise mhlawumbe ukuthi engenza kanjani. Kodwa isinqumo esokugcina esikamongameli ngenxa yani umthetho sisekelo uthi umthetho sisekelo umongameli uyena yedwa onegunya lokukhetha icabinet. Angangana amathuba ukuthi kungariyada ukuya kuphambili ukumenyezelwa kwecabinet. Akusekude kakhulu, silindele ukuthi kuloleli viki uma ngabe kungaguquka ngalotho umongameli ekwazi ukuthi ememezele icabinet ke. Lelo cabinet siyazi ukuthi icabinet elizohlanganisa amaqembu ehlukene nje phela lo hulumeni we-Government of National Unity wobumbano uhlanganisa amaqembu ayishumi ukubandakanya kuyo i-NCDA kanye namanye amancane afana no-IFP. Lawo maqembu ke azoba ingxenye yalowo hulumeni. Kodwa ke akubona bonke abazoba nezikhundla ku cabinet. Uzokhumbula phela ukuthi i-Government of National Unity ivumelene ukuthi akuzukugcina ngezikhundla zikahulumeni, kodwa ngisho nosihlalo bamakomiti eParliament nabo bayingxenye izingxoxo lezenzekayo. Kungabe sekuthi ke mangabe sekumenyezelwa ongqongqoshe namaphini abo bese abantu becabanga ukuthi bonke laba bantu abasohlwini lamaqembu awu-Government of National Unity bazoba ngongqongqoshe. Cha, abanye bazoba ngamaphini kanti abanye iqhaza labo lizobonakala eParliament. Ziba kuphi izenzelwa ngitsho i-service delivery nakunje? Ukhumbule ukuthi uhulumeni nombuso kusebenza ngokuhlukana naphezulu kokuthi asingabe ongqongqoshe, kodwa abantu abanjengomqondisi jikelele lokuthiwa ama-DGs kanye nezikhulu zikahulumeni ziyaqhubeka nokusebenza. Ayikho into evimbile ukuthi kusebenza kuqhubeke, futhi ke emkhakheni eminingi abantu banawo amandla ukuthi ke umsebenzi uqhubeke. Yilapho uma kuzokwenziwa inqumo ezinkulu khona mhlambe izodinga abantu abaningi ukuthi kuboniswane mhlambe la ongaqala khona ukukhuluma ngokuthi ke kudingeka abanye abantu, kodwa mayelana nokuthi umsebenzi kahulumeni nomsebenzi wesizwe uyaqhubeka awuphazamise indawo. Shandu, siyathokoza uba nawe namhlanje. Sibonga kakhulu. Ihlanganisela yama-union iCOSATU ibekele konke ngemva yenza ngakho konke okusemandleni ukusekela uhulumende webumbano. Yabawa nokuthi iGNU ikhambe ngebelo elizokuhlumisa umnotho. iCOSATU iveze imiphumela yayo yomhlangano wemphathimandla wamalanga amathathu obanjelwe eBraamfontein eJohannesburg. Umhlangano lo hlangana nokhunye bewutsheje imiphumela yamakhetho kawoke adlule mhlapha nje kunye nokuhlonya kwakahulumende obusa ngebumbano. Ihlangano le ithi batsho ilinde ukukhulunyiswa nomengameli uCyril Ramaphosa ngendaba yokukhethwa nokumenyezelwa kwecabinet. iCOSATU ithi imithetho kahulumende webumbano kufanele ihlobane nenithembiso ze-ANC njengehlangano efumene amavoti amaningi ngokulaywa umthetho sisekelo welizwe. Ihlangano le ibambe umhlangano wayo wesibili wekomiti yemphathimandla wanonyaka nje lapha hlangana nokhunye beyitsheje indaba yokuphatha imiraro ilizweli elicanene nayo kunye neentshijilo zepolitiki ezithinda abasebenzi njengenhlangano ezifana ne-DA eziyingcenye ye-GNU. Our expectations really, with or without a DA in cabinet, is that we should not experience a reversal of the progress we have made over the past 30 years. iCOSATU itbacho akhange kukhulunyiswane nayo ngendaba ye-ANC yokuhloma uhulumende wokubusa ngebumbano kodwana ithi iyayamukela. iCOSATU itbacho izokukhambisa emkhulumisano nababelana abathindekako eNedlac ngendaba kahulumende webumbano. Welcomes the GNU's declaration of intent commitment to protect workers' rights and to engage with labor, business and civil society on the GNU's policy platform that was included in the differences to the Federation its concern.
Ihlangano le-Itbacho iyayisekela i-ANC begodu ilinde ukuthi umengameli uRamaphosa abonisane nayo ngendaba yokukhethwa kwabongqongqotjhe bekhabinethi. We will not accept that you put a person that is anti-workers into a portfolio. For example, the trade and industry. It's very important and critical for us as workers. The DPSA, the public service, is very critical for the workers. The Department of Labor is very critical for the workers. Finance is very critical for the workers. The municipality, in terms of COCT, is very critical. We would say this is our approach and this is what we think the president must do. For now, we will not be able to mention the name, but we think that those are departments that are very critical to the workers and in terms of making sure that the policies are implemented, in particular the manifesto of the African National Congress. ICOSATU ithi ifuna uhulumende webumbano akhambe ngebelo elizokuhlumisa umnotho welizweli njengombana kuhlonywa ikhabinethi nje. Amapholisa weMpumalanga aphenya malungana nonobangela wengozi ebulela abantu abali-11 eDelmas eMpumalanga. Abantu abama-23 bagijinyiselwe esibhedlela esiseduze ukuyokwelatshwa. Kanti itruck eli-Elisabesi litshayisene neteksi ebeyilayitshe izakhamuzi zeMozambique endleleni R42 eDelmas namhlanje ekuseni. Usomkhandlu wezendlela nezokuthutha eMpumalanga uThulani Thomo uvakatshele indawo yesehlakalo bewavakatshela nalabo abasindileko esibhedlela iBenis. La kulapha kwenzeke khona ingozi ehlahlathisa umzimba le. Kubhubha abantu abali-11 kubalwa kibo nomntwana onomnyaka munye ubudala ngesikhathi itruck elisabhesi lizakuchayisana neteksi. Iteksi le beyichinga eMozambique. Wafika wama kanti ukuma kwakhe ufike wangena. Ngale ngasekudeni bekuvela ama-light yemoto. Yena ebesengenile. Andazi ukuthi lo wetraka ebesefonini okanye ebeyothukile okanye bekwenzakalani angazi. Cha ke ngithe ngijonga phambili ngibone itraka seyibhekane neteksi afike yadudula iteksi ayifaka emazenkeni lapha ngasemazenkeni. Usomkhandlu wezendlela nezokuthutha esifundeni esi uThulasizwe Thomo uvakatshela indawo yesehlakalo. Sikutholile ke ngokuthi abawu9 baseMozambique abangasiba la South Africa bebachamuka ngale ngakubo Johannesburg bandlula la eDelmas. Ababili bala eDelmas of which ama South Africans. So sibonga kakhulu kibo bonke abazamile noma ukuassista kule scene kuthi laba abasele mhlambe banakekelwe. Usomkhandlu Thomo udluluse namezo okuchiriye emndenini yabo ngazimbi. Lindeleke bona Thomo ikambiso yokufanisa ababhubhileko kunye nokutholakala kwemndeni yabo. Nasibuya entolo. We need to normalize speaking about, our feelings and speaking about whatever that we struggle with. Amadoda awakhulumi kanti imbalo ziveza ukuthi ayaphela ngokuzibulala ayesaba ukubhoboka. Siyakwamukela esigabeni sesibili sendaba zesiNdebele la ku SABC1. Kanti indaba lezi ziyatholakala ku YouTube na ku Facebook SABC Plus. Asirage nazo. Inhlolombone yenziwe ephasini ifumene bona amadoda akazivuli imfuba zawo akhulume ngokubathwenyako khulukhulu emkhumbulweni. Inhlolombone le ifumene bona amadoda ngiwo azibulala ngobuningi kunabantu bengubo ngombana ayagcwalelana abhalelwe ukubhoboka. Umgwengweni inyanga yokuyelelisa amadoda ngokugula ngokomkhumbulo. Udokotela womkhumbulo uOscar Motsware kunye nomsunguli we The Holding Space Project uMevin Kenem uthi siyanda isibalo samadoda afumana isizo lomkhumbulo. Bathi indawo abazenzela amadoda la zenzelwe bona akhulume ngokukhululeka begodu abe sendaweni ephephileko. The world we live in is so unequal where there's certain men who can't access those spaces as therapy, So that's why we've created Holding Space. It's for men
in need and men with all these struggles, that they can come and they can show up and they can talk about whatever's going on for them with other men and be witnessed. There's also something very sacred about being witnessed by other men. We can create an environment where men are able to feel safe, not judged, even in the homes, even in the workplace or wherever. I believe that will sort of create a platform for men to talk about whatever that they're going through. The stigma comes in when you feel that if I say this, I might be judged, But we need to normalize speaking about, our feelings and speaking about whatever that we struggle with, and in a safe space, in a safe space. Abantu bengubo bakhuthaza bona nabo kube nabakwenzako ekusizeni amadoda bona akhona ukukhupha ingonyuluka nangabe kukhona okwadlako kodwa balise nokwahleba nangaba nomraro. Kanti ekhasini lethu le-Facebook sibuze ukuthi ngokubona kwakho yini ebangela ukuthi amadoda angakhulumi agcine sekazibulala ngokugandeleleka kwengqondo? Nakho umbono wakho uyalandela mbukeli. Nongathi ungibaba uyahlukumeza kuyakhamba ukubika bayahleka mara nekuya uma kungeza mhlambe na 20 yamaveni la kuthiwa ahlala ngekho la ngempela kuyalimata so lokho akusikahle asikhulumeni madvodza umuntu enza ukuthi bengakhulumi banamahloni kakhulu thina singabo baba sinamahloni ukukhuluma imfihlo zethu kuboma ngoba phela sithi noma sesigula sithule thina ukuthi umuntu uzokuhleka mhlawumbe ukuthi unenkinga osukunayo uzothi indoda uhlulwa inkinga uyindoda kanjani cha lokho akusasebenzi lokho khuluma uzothola usizo. Ngicabanga nje into eningasiza ugovernment mangayenza ama-campaign for abobaba nje from ku-youth yabafana kuyaphezulu yabobaba bayenzele ukuthi bakhulume ba-enjoy kube nemicimbi yabobaba. Into izosiza lapho ukuthi abobaba bakhona ukukhuluma inkinga kanjalo. Thina sibulalwa indaba ukuthi abobaba bafela ngaphakathi. Yabona into ukuthi ubaba ufela ngendreni. Ngiyebulala kwabobaba basaba ukukhuluma. Kwathiwa ukuthi noyindoda awulili enesikhumbule ukuthi sonke siyafana nabomma sinemizwa. Umbono ngembukeli SABC ayizukuthwesa umlando wokuziphendulela ngombono wombukeli. Kezemali randa lehlile nalinganisana nezinye imali ezikulu. Jesiya kuSibu kuzibuya nabazumi kuKwekwezi FM. Sibu akwande ngapho. Siyathokoza Cedric silojisa umbukelo khona usekhaya hlangana nendaba esiziphetheko enambama namhlanje ihlanganyela yenhlangano zabasebenzi enarheni le ikhosathu ithi uhulumende lo webumbano nakaza kusebenza enarheni le fanele bona akhambisane nomthetho sisekelo wenarha ngale kwalokho iziko iRainwater elihlwengisa beliphakele amanzi bathi bazokuthoma ngokwenza umsebenzi wabo wokulungisa umthangalasisekelo khona lapha eJohannesburg. Umsebenzi lo uzokuthoma ebusuku namhlanje ngale kwalokho kunabafundi baka grade 12 lapha esifundeni seMpumalanga abangakavali njengombana inkolo zivaliwe nje. Abafundi laba uvela ukuthi base campaign balungiselela ukutlola inhlahlubo zokuphela komnyaka umnyaka lo ka2024. Ngizo-ke indaba esiziphetheko enambama namhlanje sithokoza kakhulu. Sithokoze Sibu nje asiqala usayi. Asithokoze Sibu silotshise nombukele ekhaya endambama ngomvulo ke sicalele vele ukuthi bunjani ubujamo bezulu na ke amakhefeza na wezulu angaleke ngeSewula iligu elingeSewula nge30% kanti ke nawuthi uyaqala nomoya omakhaza ochinga ngaleke ngesifundeni sangale ngakwa Zulu Natal sibona lapha ke
langa yenaga sibone godu nangapha ke ngendaweni zangapha ngeMpumalanga Kapa nalapha esifundeni seMpumalanga uzakutsheja uyelele khulu ekseni nange umuntu uchayela endleleni sibona lapha ke isilemukiso esivele kwa South African Weather Services silwandle elibukhali elisuka ngale ngelgwini elingechingalanga ukuzangapha ke ngenzasi nenaga yeSouth Africa sekusuduka ukwazi ukuthi ubone ukuthi anjani amazinga wokuchisa kumakhaza kokwakho Pitori ngemva 20 kulala kuvuke kumakhaza endaweni eziningi khulukhulu ke lapha eFerenageng siyalapha ke esifundeni sangeLimpopo nakhona kumakhaza ekseni ngokuhamba kwesikhathi kubuye kube ngcono lapha ePhalaburwa nge24 ukuthi ke ezinye indawo lapho bophulukwane nge18 kuyasho ukuthi kumakhaza esifundeni sangaleke ngeMpumalanga kumakhaza khulu lapha eMiddelburg imini yonke kuba ngconywana ke lapha ke endaweni zabo sikhukhuza khona ke kufuthumele ngapho ngevezi buhle kwamhlanga nakhona ke kuba ngcono ngokuhamba kwesikhathi kwaZulu Natal ibonakala emakhaza khulu lapha eLadysmith ngokuhamba kwesikhathi Richards Bay neDurban ziyaphola nge23 ne22 ngaleke ngeMpumalanga Kapa libonakala limakhaza ke pheze indawo zonke lapha eMthatha ke ngakubuya nganeno nge20 ngemva kwamadina njengalanga Kapa sibona nayo imakhaza nakulele kuvuka kunjalo ekseni kodwa ngokuhamba kwesikhathi ke kubuya nganeno lapha eFredendal khona ke kuzifuthumelele nge26 siyalapha ke esifundeni sangeNorthern Cape nakhona ke kumakhaza ebusuku nekseni ngokuhamba kwesikhathi iCalvin yayibangcono iUppington yona ke ifuthumele kuthi ke ezinye indawo kumakhazana iFreystata ke nayo imakhaza ebusuku nekseni ngokuhamba kwesikhathi ibangcono khulukhulu ke lapha kubo Welcome ke22 ezinye indawo ke zimakhaza pheze imini yonke Northwest nayo ke imakhaza ebusuku nekseni ngokuhamba kwesikhathi sibona iyaphola endaweni eziningi bo21 bo22 asikubone kodwa ngesikhathi esilandelako gido Zikhona indaba zeSwati kusasa nisale nomusa